Panjan poiseng tiarong LP School donak osomara tumaphan thangnada liavelang. Bithungreng thama constituency arlo ke thedunga leke longjia phan jengkha men miji la pendera muga daga towar kasalam kasai oi. Towar kase markang arpika jok sankurarat kaningri. Karbi Anglong atan Mass Council CM tuliram ronghang ahoy an kahumridam. Nili blok ke parlo sarthe tok biarong along kedo adolong prabjin pen kapatang ponje phan rat kachuning ripon. Kardom pini Adap Abirta thanbang pini limerina hansepi non arju ikha birtang ton pen. Central lapen state lapen ke Karbi Anglong atan Mass Council along ta BJP a sarkar si jakong kedo lo lapen ke kethi dungka chelar ke wanji pu rada phan semi ki pipena joksi rada tum BJP a phan ingwaisi sarkar pachari longlo. Bonta hokpet ke towar ki bui kapaching thura nat ke BJP atum asemi tengpen chetonte data sonlo. PMGSY asai kampen ke klempon ke ongdung towar ke klempa oi pa aya sonsi thekpon longbom. La sonsi West Karbi Anglong district Bithung constituency arlo jengkha men miji pen dera muga da ka pache lengjia phan PMGSY atowar selampon. Bonta ka selampon asai kamara ong la pen kang ar ong a joini towara thaksi bapso arong anta wang thuset an pinlo. Lanchota kalilang towar ka selam tang te ako penta laana mo ke wangwe towar che thar lablo. PWD pen tar pang thegalong ke tok pon atengke labang so towar inut pasuni po abang phupensi sai ke klempon vek. Labang so towar arta ka pen kahino lap ke contractor pen bai thalang so PWD road division atum ke ongdunga keliale ka chepalong pon jia phansi ke klempon ta hailu pusi haladak malomara atum akoi pipon. Non BJP asong atum ke hawarar lokachelar ke wanjia phansi kengkam chejor pon bompu kapache thangke rada phan kapa manghu chot asonlo lapen ke kapanong pontang asaya long pensi rada phan avika chongsi pasonsi chemanthu dedlo puta rada tum pasimu pon rinti. Pinpur me PMGSY lake Government of India pensi rongrup atowar so doan pathimu chotji towar pialong kapache tok dun thaiji phanlo. Labangso scheme ke klemanta ke mesenang jia phan pura. India Sarkar atum National Quality Monitoring mate NQM lapen ke State Quality Monitoring atum si towar ke me lapen kahino aputhak lang chari bomlo. Lapen kachini du nateng pulote NQM kalite SQM atum atowar ke me lapen kahino aputhak towar ki buya dimak long pen mamat si online report athak asai kam atum aphan pali iknangji. Lasi manghume me alama bangke jengkha men miji pen dera muka cheleng atowar ke tangte pen anche tharlap lapen towar pi kimia thak bapsu kilira rong wangset ke kosona report si PMGSY State Quality Monitoring asai phu ahin pen kilo pon lo ne lake pini kamunthi ponangji alamlo. Lasi labangso towar kasalam kasai oi thektik pu radatum akoi ki pialong Karbi Anglong atan Mass Council PWD asai ka mahin pen puthot ke lang dun thuk barsik nangji ke akinang sodlo atheke rada phan kapanong tangason an rada tumaphan misen pen piponte kanahok thang tawe. Halapu Karbi Anglong atan Mass Council CM tuliram ronghang amithang constituency Bithungreng thama long anta lapu an kamsai oi ke klem contractor abang phuaphan Karbi Anglong atan Mass Council CM tuliram ronghang langding puma ronghang asang hopen along mai meeting along kaningje ke Kechopanglim sai ke oi ke klema tuma phan ke hemkang sambeng at jipuke apor si chinipo alang lipen kwan silabang so contractor aphan insai jima ke Kheruni Penjaram Kathar 365 News India non nili ke do ke la ke men miji Bithungreng thama constituency arlo men miji arong bangke lake sari ka rong pulo sari ka rong arong lo nona litum sta me lang thame ako nili na paklang ji ala mangala lo ako nili nang kai than dat than ka pachini nang ko kalam thebang la lo non het jong chik irui ta wilang laso atwar kasilam mane atwar masi condition masi nopin lang mithan chilang dunai chet nei pulo ako mitu complain don lo nilitum mar sta me ne YouTube long sa me sine post long sta me Facebook long sta post lo so nak thas tame nali tumakos muthos tame nili arnisi 7 days back dolo bon ke kapaklang si tame ako non alo si tame lasi non ako tum lang so sinang so tuwak wan mi mahen no malang sina
lalu non bangkai yo non iri da pur lapun nasi yo betul jadi iri pen pur lapun peloton te atu war pon si iri kan kita lah si arat tumle cina saya nak nangka lai kali ini thang arling arong lo bang arong kali lo lah ini thang eka adim amat si lason naik pelang peloton te lagai kupilang dolang son thak thak si yo dolang pur laplang peloton te lah ali mata purun non malom Nagaland sor joy joy pen long linang cherai kabor ipon lok bo Abirta long la pen chini pon si Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang patumi aru Niphai koreser kep arni Karbi Anglong la pen Nagaland hoy an humridam la pen koson kupi ko analong linang parluma pangthek pon patumi labangso ko humri ke damalong thekdam long rong ke sengpon la pen lahori janari ri permanent settlement hem ki kim te kang thekdam long la pen kupi koson si ultimate solution ke wan jima puta border SP Gayatri Sonowal Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Department EM Amar Singh Tiso Abarim MEC mate EM George Milik Augustine Kramsa Kangjang Terang Hamphang song atum pen chingki chingwai pon Diphu Penajit Gogoi 365 News India Nilip MEC constituency ke parlo Nilip block asai hemanung kirilang so dolong kasalampon kapatang ponjephan rat ka chuning ripon Hawara rat ki sung chini ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kapin khat pon ateng dolong repairing lapen kikim kerang ponjephan hukum piponlo lapen selam ta selam ponlo voipit seta kilik ke doko kajok saing ton pon kokasonsi thek pon long Lasi puthat labangso dolong henlo labangso hawar arat ache thelo pu matha ponsi contractor lapen sai photum RD ki pipon kenang sot pusi rongarat lapen sar thetok bia ronga sar pen chuningri pedupon Nilipen Musasteron 365 News India Ton nilimen ke yan keling ni rong dak sar thetok bia rong malo asi nawitum labangso kami klembang mesen lo Litum la bangso pan hot kontraktor tum han tami lang litum tam chini pun ang litum rang penajo basi la so adolong bang ke prabjin pen patang somte pusin litum rong hoi pen ke diman la pen la so adolong yong sitang lo polo ten litum kado ka ve ke sung pen tami asap o ake joy ke dopo athe pusi hospital ta do kado ka ve nai theng lo lang Kado ka vitani tungela si chelat lo la penili tumarong gat tukali ha panjan deri daithor la pen pu ponte krorong la kado ka vitala so to war si chelat po chelal la sinoni kibi kiti ke bang kasik sak do lang ke so katum punon ayat punon stami kapre ka to war ke nili tumarong pen ke avelo lan vel la si nili tumafan la patang pi seraka sonte pusin nili tum diman pon lo ini nalitum ladak keba kapo churu lo athima jo laso dilong repairing nonanta tangte de election aprang si tangge di pulo sami tangte de lasi madule laso kam ke long ma contract ke anabang sitame madu sitame mane lake rong ko ano ne si manela block ke dama towar penak la si la towar ka pre ka velo la so towar ma la si ajo phirlo ke so kun ne ka dogo vistame la si chelana aposi la so dilong yong si hingno dak plote rada tumbang akisung thepi aposi la so akisung aphan nang pajok tha pusi la contract ena tum ma la so cycle long tum aphan chuning rilo la si ni tumarong ke kavide darong pina ka posi nali tum nang honangji la pen nang jin sunangi pen la so dilong yong sini tum ke tang tedet ma hing dak pulote ni tum ke kisok un e ajo phirlo ke damji phansami ni tum kadure dupi la so arut lo ma la so towar lo mane lasi block ta dam ipo ma dokandaro punon ma hospital punon sitame la so towar ka chilengela ke richomili puchat kalilo panjan daihuri lapen lapu pang tikro orong lapen haterem kro orong lapen ha parai intiarong purochan lahai anda la so towar si dampu ake halapu arada tu
kiso ajo kiso det pulote hospital ka chi ponje pan same laso towar si damji ente laso towar jong si hingnodak pulote madilong jong si avidat pulote dam thek thedat pu lasi madule laso sai ki ot abang phu stame la kichi patang ji pan si alang li tum pan chuning ri pon la delong ka tia rong men tham la sarhe tok bi arong dilong lo alang ro men pidel ka la ke kiri langso langsung la election na prang si ki claim ma mando election na physi claim la election aprang ke si claim sita election aprang si patangi pu ta non anda tang te del election ke counting thu et lo ke hai ke ram patini et lo boy phis sami non ta yo adilong magala so teng si do lo Nilip Development Block ke parlo panjana rong along poisa ing TLP school thangnat ta osomara phanali ke wanga sayang thek ponlong lelang a school hem ke kim hamamat piniar ni anta school along lo than pon pelang anparta school ang hap khirki ke waksi do thupo manghume mi alam kupia potsi school hem kim det phi sai pawang wedet malake morni ke wangsi chinipo sita nonamat ke bap ki jirpon ingnam soson si mandet lo ahok labang so hawar rongkri phodo lapen osumara phaita do pusi hawara datum 365 news india Karbi Anglong aro pherangkia mosingti kahumri da mahut nangchi thandun rinti lasi puthot hawar ke dwara datum prabjin pen labang so school hem asai ka pawang ponjia phan Karbi Anglong autonomous council ki theki ding atuma phan chuningri pedudun lapen puthot chuningri pedudun non tet teacher ke appoint ponalong misen rahi do jodason abang phubang phia phan lingwai ponon puta chuningri pedupon athe along penalong school pangbar dam lote osomara tuma men ka chetok thek ta belang pusi Karbi Anglong autonomous council ke hoya tuma phan kelang dun chari jia phan chuningri pedupon Dehuri penamo singti 365 news India Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo arni ke me Kardom